وێنەگر و نویسکار چەرکەس کارەداگ بە بەرهەمên xwe yên wênegertinê di gelek pêşangehên navxweyî û navnetewî de beşdar bûye û di pêşbirkên wênegertinê de jî xelat wergirtine. Ew bi awayekî çalak beşdarî hefteyên fîlman û nîşandanên fîlmên gelek welatan bûye û gelek pirtûkên çandî katalog anko albomên hunermendan û madeyên hunerî amade kirine. Ji bilî semînerên wênegirtinên ku di saziyên giştî de dane ew li hin zanîngehan beşdarî konferans û semînerên hunera wênegirtinê bûye. Wêneyên wî bûne mijara berhemên gelek helbestvan, nivîskar, wênesaz û nîqaşkarên Tirk jî. Ji bo ku em rêzdar Çerkes Karadak ji nêzik ve nas bikin ew niha bi riya Skype ji Stenbolê bi me re ye. Dem baş mamoste Çerkes te kengî dest bi hunera wênegirtinê kir û kamerayê çiqas bala te kişand. Çîroka eleqeder bû. Daha piçûk bûm nêzke 12-13 salî bûm. Min evê çîrokê kilamê Şakiro devî nivîsî. Ez vê wextê çûkum ev jî hunermendekî mezin û. Paşê ez heta üniversite min çîrok nivîstî. Çünkü hatme üniversite me pêşî resim xwend. Paşê jî fotoğraf ser fotoğrafa xelat kir. Nêzka 5 salê hem resim hem fotoğrafa çêdikim. 20 sale der Pirtûkê felsefe dinivîsim ya estetîkê felsefe hunermendê. Baş e mamoste Çerkes yanî pêwendiya di navêna nivîsandinê û kamerayê yanî wêneyê de wênegirtinê de çi pêwendî hebû yanî te çima berê nivîsan pişta te çû guheran xwendina xwe kire em bêjin kamera û wênegirtin? Nîqaşdara habêjim ez tiştekî nekşînim dinivîsim. Yan jî resim dikim. Tiştekî resim dikim nakşînim. Ha hev diguherim. Wê. Mamoste bi nivîsandinê gotinin merî dikarê gotinan ber hev rêz bike û her rewşekê em bêjin wasif bike. Lê wêne hinekî zehmet tu wêneyan çîrokekê bibêjî. Te ew rastî wa zehmetiyan bûyî ku tu karibî çîrokan bi rêya wêneyan bibêjî? Zahmetiye tabii pirtûk nivîsandin kolay nîne. Yek jî ser felsefe, ser hunermend, ser estetikê dinivîsim ew jî zaf zor e. Gerekê me pir pirtûka bixûne ser mijal ve tu zanim ya nêzka 30 sale ser dixewitim. Bu külliyatek tu zanim herhalde zaf dengasî dide meriya. Zaman lazım e şev gerekê me binivîse tu zanim dor te kesetin neve gerekê. Ya min jî nola nivîskarê dinê zehmet te pasî xwe ye. Baş e mamoste yanî wêne bêhtir eleqaya xwe bi çavan heye û xwarista Kurdistanê jî xwaristeke rengîn e çiyayên deşt û newalin çemin zozanin evê yekê çi qas piştgiriya te kir ku tu karibî wêneyan bi awayekî xweşik nîşan bidî? Wele sala 1970 heta sala 1982 da ez welatê xwe min mijar kir wira fotoğraf kişand. Belgeseleka ser Agriyê ser Qersê çêkir. Ji wê şin de zivirim ser evê fotoğrafa modernîst wê mijal bûm. Çünkü belgesel wextekî min emekda ji wê şin de dûrî belgeselê ketin. Nigas ser soyutlama heye Tirkî dojin soyutlama modern fotoğrafî ser wê mijal diyorum. Baş e mamoste tu em bibêjin wekî Kurdekî ti rastî zehmetiyan hatî yanî li em bibêjin li welatekî ku tê de ne gelekî nevekirî be yanî Tirkiye em bixwazin nexwazin ne wek welatekî Ewropî çi wêneya bixwazî tu karibî tevlî xwe pêşangehan bibî ti rastî ti zehmetiyan hatî li Stenbolê? Wextê de zehmetî hate pêşiya me mesela min zaf burs qezenc kir neşandin em.
مجی شغل خود دولت آیری کرد وی یالی نسکنیم ها سربست خود سربستی قیدیم کتمه yarışma خلط kazanç کرد تو زنم مثلا Cumhuriyet'e Çekya madalya devlet damın. شما مستدبیجی کردان یعنی ام ببیجن تشتی تا پیناسین پیکرن یعنی جی کاری تا حس کر یعنی جی گوتن اوا وینگیری کیمی کردان بناو بانگ ل استانبول هیا ناوی خواه چرکس کاراداگه هست بویا که دیکی که کردان ام ببیجن به تر باوی که عادل دانستاندن کر؟ برای هجا کرد من رن ناس ناکن اتر زانم پرتو او شغل من هنر من پرتوگی من زر زانم دوری وانه خزلا وانا جی از ناس کرنم اجی سروی نخوتم یعنی من زور ناس بکن چما هون من ناس ناکن دردکی من ساتونه دردمیج dünyayı را باشه تدبیجی یعنی بهتر جتایه یا جوانه یعنی چما او ناس کرنا چه نبویه الگور نریناته از hep گه İstanbul'um گه Ankara'um belki servi nas nekrne باشه استانبول به 4-5 میلیون کرد استانبولی هنه یعنی استانبول جیت کارن کرد استانبول من ناس کن گناس کن tabii گناس کن خونده کار کردان من ناس کن تو زنم هنرمند کردان من ناس کن مقصد ملت ناس نکه یعنی از خوازم به پرسه بکن بگشتی لترکیه و به تایبتی ناو امبیژن کردان دا تدبیجی قیمتا وینه گرتن الجموان هیا وکو جوره کی هنری پیشکتی البته قیمت با آنها هیا زانم از 4-5 شغلات مجلدم پرتوک هنه رسم هنه فوتوگراف هنه جارنا کنفرانس دیگرم من ناس کن مقصد کردیتیا خون او نکر پروبلم نگوت من ناس بکن از کردم تو زنم تشتکی سا نکر برا خود قدر خود قرار خود من ناس بکن اش خود ما کس نابجه فرموار من ناس بکن بر همین تا بهتر اونا او دهیلن که خلق ناس بکه و جتا حز بکه لد رولا مدیا يجدي درباره ده هيا يعني راغاندن ومديا يجي دما كنتنر سر دزگه راغاندن بيهنه کی رولا وجي بچکی هيا ل ما موسى پشتي في 80 جارنا هزر ديكي كنت چما افكار كر يعني چما تخوندنا اميجن فوتوغرافي كر يا وينا گرتنه كر چما تشگيدنه كر يعني تجاري تپوشمان بويا كنت افوارا هالبجارتيه نه اصلا پوشمان نم از پچوکتیا خدا من هنر کره فلسفه پیور چوم حتی نگاه قد او نوم پوشمام نوم باشه تبحث فلسفه کر یعنی فلسفه ده وینا گرتنه دا چاوا دکاره در کفه یعنی چاوا دکاری تشتکی ام ببجن ارگومنت که فلسفه که نرینه که دنوا وینه که دناشان بدی ما مسته fotoğraf tabii hakikati eji felsefe hakikati çıkım gelo pey pişt şıkla çeheye em çi dünyayı evde düğünün yani fotoğrafçı em fotoğrafçı çi dedene insanoğlu em servi dinvisim yani felsefemin der hakikata fotoğrafa hakikata filmaya hakikata gotna meya yani seyirkirna merya tuzanım servi çünkü fotoğraf hakikat edinere yani dünyaya ser fotoğrafa düğünün savi gelo çavime çimme nişan deden vi düğüne yoksa piştvi çeheye embejin fotoğrafı belgesel fotoğrafı jurnalista yuana kısmeci gisahtene servi ev hakikat tünne mesela resme Kore ev bayrak ser kelleki
bayrak danine ev başı derkeç sahte em bijin ev şer körfeze da de havse havçivi kavun wana nav petrol daha ev bun rezil bun avanaji ki sahte o stüdyo da hatına keşandine es bana dinvisim بله ما مستعمد خواست ام بهیجی بترا صحبت بکن لدما برنامه ما وقع سرید دما ام تگلکی سپاس دکن ما مستا چرکس کارداغ وین اگرت استانبول مرا بو گلک سپاس